bersyukur nakaslam jong unongsan hima. Wat hadian bala Penteri Kami ke National Education Policy hapo ki Jaga Pulih berper lai baka subjek physical education kepada ke subjek kebadan kam ban pendrung hapo ki Jaga Pulih keempat rung satya haduk kini kisngi bementaru kumta nakaliang ke Megalia Physical Education and Sports Association mentara sngi ke hniu tarik uleber hajar pesan kalalet banwat jingtep halor kini ke benta nakasor karjela kini ke association hagi jingalam ke Vice President ke Dr. Yadarika Wan u General Secretary Uba Sani B. Wajri, Barhaka Jing Senran, u Advisor Uba Kermen Lang Yuria, Kilalit Menukendo, u Commissioner and Secretary Ketanat Education Vijay Kumar Mantri, Habo ka Office Rekam Chung U ke Badan Additional Secretariat. Hakani ke Jingyo Menukendo, u Commissioner and Secretary Nakaliang ke Association, Kalapun Pau ke Jing Kendit, Barka Jing Sengolingo, Banyo Jingtep, Banakaliang Ketanat Puli Putih, ka Klemshim ya kani ke subjek kum kawai niki subjek ke Badan Kam ban Ajing Hikai Syaki Kena Barki Samla Puli. Habakran syakilak pathai kubor uba Sani ulapan pau ya ke jing sengo tanat halor ke jingyo bani kendo ya Commissioner and Secretary banyak kran Sani bha halor ke ni ke benta ha ke bana kaliang ke association kala yo ban pensengo ya shibun ki jing ke bakimat bat na kaliang u Commissioner ru ula kular ba unshim khia halor ke ni shu uba Sani ulapan pau ru ya ke jing sengo diaw ban yo jingtep ba u Commissioner and Secretary juyo pdiang satya ni yo jingtep habede ba ke jing pha shiti ke association syaki officer katanat Puli Putih Con siya may ay la like physical education ketika benkong tam ya tam ben ai taka met ka bapat ka pakya mo ko all round development jong din kon siya nga sumu ba ibu Menteri Commissioner Secretary di habang lay pendo yo kubwa ko pakai ya kecil But kalong ko pa surprise ni namar pa kung kajingtip chubu long dan jingtip ya physical education ya subject long kung jing itu andre kalong ko badan kam habang i-expect ya ka national game kaban one kung nukin yung kini danti ya kita ki medals pengin yo like dari yo ban organize kan ka jela ka juni tambangin yo ban pada dari ni physical educator physical instruction dan ki man ki school yo identify jadi young talent mo na na school kada ni tay kalong continuous training di kena mo de imba kan physical education kan yarap kan identify na tangkap tayo Jadi kan ni physical education piko apun long ka subject ni kaya ke school. Kabedi ba kan subject ka physical education kada ban long compulsory. Nomor ba sikwi ki state ka long compulsory ni subject physical education kadan ba subject kum kan ka NEP ru ba introduce ka physical education subject hal ki college dan ritang ka Shillong College barang follow up yang ka NEP ba introduce ka physical education subject apa ya second semester MPC hingga terpat ka government kan akan introduce ka physical education hi ka subject hi bakan long compulsory kenam kini yo ban long bit ka subject ni Hoy haman ki school ka di bandan Nadu bilang red education nadu kumbai feel way no kay di ban recruit haman ki school as a physical instructor kan di ka subject kaya 11 12 di kini ki instructor kiya ko hi lower secondary school di kumka namar kum physical education teacher kidan lai bentama kadang happy lower primary ke secondary but high secondary but college level di what haduk mentang empat ikut tinggi expect batang uwe ru kalak biang syua ban bu itu ban mungkin apa school colleges mah haduk mentang kumpa kan nungun saya lah ya dan kita kila dan saya kata degree akan ni ka ban sim kan ni ka subject kiba haduk mentang like passing like don't feel haduk like spark tambi dan mentang mungkin kita pula jo train ni kita bilang kibat de kibun ni kiba share train malah empat dayo lang kibun ni jobless syang dia ke balak pas even though kan dia kan professional course house nama tiba kanya nomor tentang bila ba batai ba la pai ta city ba segi officer ai ro hande sampai ba cha commissioner te le se kala pandai ba jimbang singkya jong ni officer ne ke ba tan ta lo kan ya kadao hi kalong ba dalam maki kim menteri lang de ko jinjar am deng ngiru na kaleng ka asun na kapor ngilit ban buat iki jingtep nei don ki
anda kala poi ke sti tu ngim tip sino bakan dah hapan poi sino kata ke sti ring issue abi tak ki reply kita katu kan ni reply de ki baya kumbang ong mene ba ki reply ki teteng ki long ki post ki ba ki appoint ki BSc pass de ki don ru katu kat ni haba ngi ba ada ki mle ai ring susi am kum ka association ri bubun ki samla ki badon hakani ke group association ngim kwa ban mi samadan banyang banya penkelumar kan ring iwan ka bajai ka sarkar ka de maskap kan kumbo konrat ular ban peni ni ki post new na pedang ki news pat teli te ngi kerman kan bakan don lang ka post ngi kanjak kan site ma kumba si spa de kat baka ai na ki live spa ko ki bala pas de si spa ngot kala de ki jumentoi ka bakraw kan namata ki kon samla jungi kita kam kimat ba pira kimat jong ni kon siap yang ai play view selok mail ba kini di way media ba ngi blak tep na kalian jungi hakati perlu new commissioner ba secretary joka education department sa BJ menteri IS re habang lai kendu yu kalong ka tenat pa re habang lai kendu yu bengiyo jitem na u kini kade kalong ka thamai hakmat jong untuk AI pang kani ka fiscal education nomor ba ini ki officer ki batray po education department ibat ki klama adjective yu ya onang lai kendu yu ulalong thamai lai syong kumba sekentas tam madu tinggal persngoi ki jing ya ki kena ki pas ya kani fiscal education tu lakali ngi kan ungut pelapas ngi labu aspas san hutam pelapas ke klub kam jam kan tinggal per isu kidan hakitu ki school kiba thung na ki BA BSc MA ngi PDU ngi lap iso yu te wangan sele ko kam ngi shania e ke bon sale ngi persngau ba kini ke jingle ka jing simkha ka jong kalong ka job kan kami ke jing sedang ke jing ya kendu ni kong jong ni badu kalau ka persutanak bat ka ba snuyo mensiam ngi WPU ai ba kini ke jing tre jong ni kumka association ni ai kubleru I ba kermen yuria belum advisor jungi bela simkha na kapor ko penyarap ini di bala pas ke fiscal education poi hadu kan ikathong pengenyo penyekaran persya ber commissioner but secretary jongka education department publish board ti haswa kan ni pla angem kendu kan jintho ba ji tadi officer ai oh ngila dapat na kapor ngila pan giles ngila yo giles ngila I ada klemdon ka jingtho akiles ngimnut hi ban batai start dia long sokawairu katkum ka revision of pay ngila yo pan puli ngitep bakadon kapus ke jongi nrai kas nakaliang ka sarkar ni kerpat nakaliang ka association bakal le no kamkloy hakapus ke bide ba ka inspector of fiscal training aman ki DSU man barok ki district bat ka way hak trail com drawing master ki higher secondary school haki UP school bade bendan katkum ka RUP revision of pay 2018 de ni babun ki school minta kim padan yang ibu dikeliru ya commissioner ba balai ya ka subject health education and physical education simlapel menu besim ya kata ka subject uru nakaliang jong uru undon jiktep sapang kata buat ni la pesutu yu ba ki contents ki badan health and physical education kadai ka contents ka jong ki tu di populi ka physical education de minta menu besim ya kata pat ki song haki school manu ba school kile ki ai na kino hikai ki bakum no ndai kalong ka baklah kan de sanu kalau we ki na pai ka national game ta kanwan ni kum ki mekalia physical education and sport association ni kwa ban sedang school na ki school ni sayo ki kena ki badan talent kumbo ang catch them young watch them grow abang ngin hape yakin adu badang kena grassroots de dadang ila yo ila I kena ki badan talent ngin sa ki coach kan ki badan hati ha sports department ki coach ki sa train bah kan ki publish board